Sri Krishna Bhagavan Ram Thakur nang Sri Pradur Kishore Vikram Manikko Bahadur kaplai khlani thung nang bini saknobo bini bema tongmani kobori hoi buno bini sakna kam krung khlaiye ini 2023 Bidhan Sabha election na kaplai khlai sini bromni dapha future na katal kla wansha tola kalai thung bini toma kasni basrok tola ka Bangladesh ni phaini rok bo tola kalai sini Pradur Kishore Vikram Manikko na kaplai khlaiye sini dapha na fiori Sri Krishna Bhagavan Ram Thakur awani bagai जों मा सुहैनाय नोंनो आं 1 मिनिट 10-20-30 सेकेन्ड न सुहैयो आं भगवाननिया आफायनाय ठीक दंलै जोंनि YTF खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट Bubagrani sak hamyano hamnani bagai surinani bagai mom sogoi tongo mom dukati jara manje phano lama kinara phano mom soglai tonglai jabo jotono suri laidi jane ja mani tei 2023 chongmarini je 2 tarik ni result ni dino sini Tiprasa motha Bubagra bati juljak motha pasungnani bagai jotono suri laidi hambai Chukna hani chini apa ini mungkin harus suri jakam ini apa itu ini mungkin tuh chukna ho mahai oh ha bom jati falbum namanya CHATI ini cuma jadi bui hanya keleman sama kali ini macam hanya keleman nakal jadi cuma kamu tak tuh beri dia hanya yang dikatakan kamu jadi hambai jatuh sini Tiprasa lo borong no sini Tiprasa ini sini Bubagra Pradur Vikram Kishore Manikko Deporma bini sak hamyani bagi dini oro jagao mom dukati sogoi bini sak hamyana hamriti sanan bagi ishor ni thani kisisa suri lajamani joto Tiprasa ni Tiprasa rona mono koino norogo kini Tiprasa ni Bubagra ni bagi dan amtayo mohaken subadadi mohakino suri lajabadi tei sini taklani amon 2023 Bidhan Sabha chongmari 2 tarik Maret tong supply kai result mannan bagi jotoni thani ono jotona haike suri lajabadi suri man sura jisuni mongo apa pedani